Orang sudah dua, ada sudah ada orang. Saya malu, ya orang yang akan sudah hari orang, ini orang dua.
Kuat, 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 kuat. Semangat, kuat. Ada kuat. Ira en madeja, solo te ves Jerusalén. Padre, il Figlio e lo Spirito Santo si ammaranno. Amen. Maroma Kori Koini. Maroma ikabot reholaran luar kalau klamar sira descansa. Marai pensa, marai kuah kirane. Tawan Wengi amihakoi itaatan Irman Idalia Taveras Deliciosa. Alanya klamar dokona husi salang foto. Alonia pelehak solok kona tinambatinan amutu kosantu sira. Mia rohani reminain Jesus Kristus kau ambe maroma ko ita amutu ke Espiritu Santo. Amen. Itu amutu. Amutu. Aufia maroma mesakirane. Disebut retina. Disebut
Aminia napating katag, aminia moris utulala state, aminia oras at tumatemo sa milahat sa rebaikira. Aloy tabot ng Espiritu na narala kayo, at kami moris sa justisa, o moris sa tunelaran, lorong kalan, yang aminia moris tomat. Dune, ami hoy tabot niya kreda, servilolos ona bay tabot, Roman Fenian, kung solot laran metin los niyan, nohamutukan karidare, bele tamahotu, yak solot itaremunian. Niya rohan eurem lain Yesus Kristus kenyamaran, hamutu ke Espiritu Santo. Dia dimai dengan apa itu.
Iya, lebih baik pertama hai bahai kuat assolutamente di tema culturai dari Halonia Descansa Pinambatina ya Roma Nabilan Rohan Lai Aroma Koi Koime Roma Kvitamatnai Ben Sambaimi Nobarate Dane Padre Figlio e Spirito Santo.
Era Florida, cruz caminhada, protege a vida. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Curar, oh Mãe sem igual, por Jesus Cristo, livrai-nos do mal. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Jesus, nosso caminho, morada conduz. Ave Maria, Ave
Amin. Amin. Nafas
Sudah kurir korsene pinabati marakatingan. Lalu kanere inu promayami ikan yang harang makir ba iara inu dari yang lain. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Ave Maria, graça maravilhosa, itabot, nama ko itabot, itabot dia kliu, kletot, itabot, ngai Jesus dia kliu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María, llena salada. Oh Jesús, Espanoles aos perpetua. Amém.
Denuncia molo kita tu awai punang awata sele mensagem ida breve mensagem bebê irmã Idália Taveiras minhas sobrinhos ou sobrinha Cira Haruka Lihosi WhatsApp Atule Iha Cemitério Idané. Auxiliar liang espanhol, apoio em continuação ou tradução liang texto. Palavras para a querida tia Idália. Querida tia, que triste es despedirte a distancia. En nombre de toda la familia Taveras Perrido, queremos darte el último adiós en este plano terrenal y permitir que emprendas tu vuelo al lado del Señor. Existen personas que dejan huellas en nuestras vidas. Queremos agradecerle por los valores inculcados, el amor que nos brindaba, por nutrirnos con sus enseñanzas y mostrarnos siempre que caminar de la mano del Señor era vital para poder cursar cada camino. Gracias por siempre unificarnos y amarnos a pesar de la distancia. Siempre fue nuestro pilar. Fuiste la alegría de la familia y quien ponía el orden a cualquier situación. Por ti sentimos respeto, admiración
y sobre todo mucho cariño. Agradecemos a Dios que nos permitió compartir contigo momentos memorables en tu último viaje a República Dominicana. Fuiste el orgullo de nuestras familias y gracias a ti tendremos muchas anécdotas para contar de tía Idalia a los más pequeños. Te amaremos por siempre, querida tía Idalia. Esto es un hasta luego. Tus sobrinos y sobrinas desde Santiago, República Dominicana. Dia Tuhan, va querida tía Idalia. Querida tía, Cristi Teves, Odi destede, usi distanze idene. Ordinaram familia Tomac, Taveras, Beridi. Acaracató a Deus que cusnian y harai idane, no permiti a tu tía alobiagun y cusnian ona, Panay Roma Niapati. Ami hetan no existi ema idenede kusikela aimpati pa ami hutu minha Ami hakarak agradece pa valores sila nebe tia kuda tiaona. Odomin nebe po Miami no haturu dia sila nebe odi Hanori no haturu Panapati. Kata Clau Tuesday no husi Ianay Maromat Nia Lima. Ne importante Teves Atulao e Hadalan Idane. Obrigado, Wai, tamba sempre hamutu po ami, no harumi ami hutu, mas que do. Ia sempre sai ami hutu, minha maho. Ia sai solo a família Toma. No ema IDNB sempre halo buat hutu, iha ordem, iha situação oi. Ami ne respeito, baita. Admiração, no ami ne carinho toma, iha buat hutu. Agradeço a Mãe Roma, neve po tempo, mai ami, ka permiti duni ami, aku comparte, potia, iha momento memorável, iha tempo, iha ni minha viagem iha República Dominicana. Iha momento passa férias com ami. Família toma orgulho, potia, obrigado para tamba ami dele iha, anedotas, o dele conta na hati, o na vá, e a Idália. Pasira nebe ami doan nebe sira. Ami hotu adongi tedes tia. No idane anesan apelou vida. Dia nemas mensagem nebe família, dos dia telefone. E firmai ta tama balik a parte, terceira parte minha, alai puna, também me husuba sila nebe maka alai puna, neba, kita bor sila be anti mai sila nebe la alai puna dele.
Alpunan ramo bobot sene precisa mainu unne borbot tidak. Loke dalang atau tidak belori alpunan bele hakat maina unne. Obrigada. Iya, main o respeito Roma, a mi convida, su excelencia, es muy la pausa de nuestra Firmai respeito a mi convida representante del Estado, señora Antonia, Tarquijane del Estado. Representante, señora directora federal, señora Ada Tarquijane, señora Aida, disculpa. Por respeito a mi convida, es primer-ministro, doctor Miguel Rauti, y nos gusta también a lo favor de por respeito a mi convida, secretario de Estado para los Asuntos Combatentes, señor Gil Juan Soros, Tarquijane, o Estela Ijane, y mi representante de Mayo. Ministro de Asuntos Combatentes, señor Gil Juan Soros. Mi representante Tarquija de Mayo. Ini aku tambah kori dengan Rona, aku kene de ministro veterano. Bien, ministro, señor Gil Juan Soros, Tarquijane, a mi convida su mi representante. Ok. Então, logo direito continua. Representante Russi Diocese Vivi, Reverendíssimo Padre Guilherme, Tarquijane, Belém. Totalmente ao Guilherme do lado. Dia, firmai representante Russi Diocese local, Tarik Amruma, ele representa. Padre Manuel Almeida, o que ele vai, ao favor, ele vai curtir a Ifuna.
representa. Firmai representante Russi Diocese Maliana, Reverendissimo Padre Luci, Padre Miguel Grau, e depois firmai representante Russi Superiores Maiores, a mi convida Madre Dulce Magno, representa mos religiosa Sira, Holy Hawaii Puna. Por respeito a mi convida, diretor Caritas Niña, Calquihane, ele mai Hawaii Puna, Patulebe, Yaman Italia, Naramba. Se la hija, su amiga, tu representa, su Caritas Niña. Padre Zeca, como diretor la hija, então, há uma questão de tempo, por favor, ele firmai a mi respeito, convida representante pároco, Susi Paróquia, Rio de Leve, com irmãs Carmelitas Sira. Existe lá, especialmente a mi convida pároco Coronaro, onde representa pároco Sira C. Ao Padre Alves Carquinde,